A sada je došao onaj trenutak koji ste svi sa nestrpljenjem očekivali. Sada će vam se obratiti profesor dr. Slobodan Perović, osnivač Kopaoničke škole prirodnog prava. Izvolite. Poštovane kolege, srodnici po imperativu pravednog prava. Vi koji širite životopis Kopaoničke škole prirodnog prava, dodajući još jednu dimenziju ovogodišnju, i imajući uvijek u vidu najveće vrednosti ljudskosti i njihove vrline, evo nas opet okupljeni oko najvećih univerzalnih vrednosti i vrline čoveka i čovečnosti. Rekoh da smo se okupili oko 29. rođendana naše škole, ali pri tome hoću da posebno istaknem da je to naše okupljanje za 29 godina jedna vremenska čestica, pa ja upotrebim i pleonazam, jedna sićušna vremenska čestica na putu večite mladosti prirodnog prava od antičkih do naših vremena. Mi smo ovde jedna slamka među vihorove, ali slamka koja misli i koja čini jedan deo, makar i sićušni, jednog velikog organizma prava koje se naziva prirodnim pravom. Kad već rekoh prirodno pravo, ajde na početku odmah da razjasnimo tu terminološku razliku. Danas je gotovo uobičajeno da svi govore o ljudskim pravima. U stvari, genusni pojam ljudskih prava je prirodno pravo, zasnovano na pravdi, pa ga možemo nazivati i pravedno pravo, i prirodno pravo, i ljudska prava. To je pitanje terminologije. Naravno, suština je sasvim drugačija i imat ću prilike da upravo sada govorim o toj suštini. Ali kada je prvobitno antičko prirodno pravo dobilo jednu sveobuhvatnu, ne samo inicijalnu vokaciju, već i kodifikaciju u našem vremenu, u organizaciji Ujedinjenih nacija i svih drugih miroljubivih asocijacija i integracija, onda je ljudski um, ta organizovana umnost socijabiliteta, došla do jedne visoke tačke u razvoju ovog prava, ali odmah da kažem da iako je ta kodifikacija došla do neke vrhunske tačke, nije tako u pogledu realizacije, u pogledu ostvarenja svih proklamovanih prava pomenutih dokumenata međunarodnog
karaktera. S druge strane, na samom početku moram reći da i ovom prilikom u ime svih vas izražavamo veliku zahvalnost našim kolegama koji dolaze sa različitih meridijana i oni svi znaju da ovde kada dođu da su došli u jednu bratsku sredinu, bratsku ljudsku sredinu, gdje su svi prvi među jednakima i gdje se gaji i ostvaruje u izvesnom stepenu harmonija u razlikama, po rođenju i po ubeđenju. Zato se osjećajte vi koji ste trenutno prisutni i oni koji su stotinama pristalica ove škole iz raznih delova sveta, da smo upravo tu u toj familiji pravednog prava koja ima tako dugu evoluciju i tako dugu renesansu i večitu mladost. Poštovane kolege, dame i gospodo, dozvolite mi da sa najvećim poštovanjem ili najvišim poštovanjem vam uputim bratske reči pred ovim eminentnim skupom znanja i savesti. Prvo želim da vam uputim reči naučne časti, a zatim reči vere u pravedno pravo kao izraza kulture razuma. Ali iznad svega da vam uputim reči vere u nastupajuće bolje i pravednije dane. One dane koji će nam doneti veći stepen ljubavi, veći stepen socijalne, kulturne, moralne, državne i sudske pravde. Sudske pravde i konkretizovane pravičnosti u smislu komutativne i distributivne pravde. Vi svi dobro znate da se Kopaonička škola za ovo vreme njenog postojanja i njenog delanja, da se upravo ovim pitanjima i bavila, koje sam sada naglasio, ovim vrstama različitih sloboda. Prema tome, ja se neću na tome zadržavati, ali hoću samo da kažem da je Kopaonička škola prihvatila jedan veliki naučni pokret koji živi u večitoj mladosti, pokret koji oplemenjuje i koji predstavlja vrhunac ljudskog dostojanstva, vrline pravde, raskoši prava i celine pravde. Kao majke prava, kao što je to nekad neko rekao. Kopaonička škola je dakle pratila taj veliki razvoj u svetskim okvirima i dosegla do
nekog stepena koji će sigurno nekada biti stavljen pod neku lupu procene. Ali nećemo o tome. Ja hoću da pređem danas na naš referat. Ali pre nego što pređem na njega, ja moram da učinim nekoliko napomena podsećanja radi. Jer naša današnja tema je u stvari jedna sinteza nekoliko ili desetina godina pojedinih opštih tema koje smo imali prilike da raspravljamo. Primjera radi, pravo i vreme, pravo i prostor, pravo i dostojanstvo, pravo i sloboda, pravo i načelo savjesnosti i poštenja, pravo i autentičnost ličnosti. I evo sada pravo i društveni imperativi. Svi ovi pojedinačni imperativi koje sam naveo se danas skupljaju u jedan zajednički imenitelj koje nazivamo pravo i društveni imperativi. To je jedno što hoću prethodno da vas podsjetim. Drugo, mislim da moramo takođe u ovom uvodnom delu da se podsjetimo nekih rezultata našeg, evo skoro 3 decenije rada i naučne pažnje i naučnih, smem da kažem, u mnogim pitanjima i dostignuća. Kada je reč o rezultatima našim do sada za ovih 29 godina, ja bih nekako klasirao u 3 dimenzije. Jedna je naučni rezultati, druga je izdavačka delatnost i treća je okupljanje pravničkog sveta širinom različitih meridijana i pohvala i priznanja koja je škola dobila za ovo vreme. Kada je reč o prvom momentu, šta je ova škola u naučnom smislu postigla ili dostigla, onda evo nekoliko samo na ime podsjećanja radi ponavljam nekoliko momenata. Prvi moment, mi smo negde 90. i neke godine, 94. recimo, došli do saznanja da celokupni život prava i ne samo prava, već sve ono što čini determinante prava, da uobličimo u šestougonik, u jedan heksagon, pravo na život, pravo na slobodu, pravo na imovinu, pravo na intelektualnu kulturu, pravo na pravdu i pravo na pravnu državu. I taj heksagon, evo već za ovih nekoliko decenija, imao sam prilike da vidim, verovatno i vi, u mnogim knjigama, u mnogim, čak i na različitim jezicima, se pominje heksagon kao neki simbol prirodnog prava. I to je već dovoljno da pomenem kao naučni rezultat našeg okupljanja. A onda evo samo još nekoliko podsjećanja kada je reč o naučnim rezultatima. Naime, najveće pitanje ovde koje se od vajkada postavlja, koji je odnos
prirodnog prava prema pozitivnom pravu. Naša škola je izgradila ovde teoriju triparticije, da je odnos između pozitivnog i prirodnog prava u sledećem. Prirodno pravo u odnosu na pozitivno je pre svega uzorno, a onda supsidijarno, a onda korektivno. To je ta naša teorija triparticije. Dalje, kada je reč o demokratskoj kulturi, imali smo prilike da to formulišemo, da smatramo da demokratija nije samo vladavina većine, ona čak može biti i teror većine nad manjinom. S druge strane, demokratija nije samo koncentrisana u nekoj papirnoj egzistenciji ili ako hoćete u jednoj simulovanoj demokratiji ili nekoj vulgarnoj demokratiji. Pre više godina mi smo stali na stanovište da nema demokratije bez demokratske kulture, a demokratska kultura uvek podrazumeva toleranciju kao izraz duhovne slobode i kulture razuma. Dalje smo više puta naglasili, a i danas ćemo to naglasiti, jer je to, čini mi se, vitalno pitanje opstanka našeg života, a to je nesklad između proklamovanih ljudskih, prirodnih ili kako hoćemo drugčije da kažemo, prava, tako visoko pozicionirani u kodifikacijama raznih međunarodnih organizacija i s druge strane u isto vreme od tog istog naroda ta ista proklamacija i proklamacije se grubo krše na razne načine i ja ću o tome takođe nešto reći više. Ali sada u ovom uvodnom delu, da vam kažem, kada je reč o naučnim rezultatima škole, onda sigurno dolazi i ta naša konstatacija i ne samo ona konstatacija kao neki običan fakt, nego uopšte i svojom dubinom, da je veliki nesklad između proklamovanog i neostvarenog. Dalje, ova škola je, ako smem da kažem prvi put, a možda i nije, ali to je svejedno, nastavljajući ovu ideju koju sam do sada izlagao, da ova škola je stvorila teoriju zloupotrebe ljudskih prava. Šta je zloupotreba prava uopšte, to znamo, ali smo je aplicirali upravo na ovaj domen. Kada se iz raznih razloga neko digne da uguši negde povređeno ljudsko pravo, onda taj koji je tako inspirisan dođe i napravi veće ljudsko pravo od onoga što ga je iniciralo da dođe da je uguši. Prema tome, pod određenim uslovima mi smo stvorili takozvanu teoriju o zloupotrebi ljudskih prava. A onda, ako se dobro sećate, dosta je godina prošlo, stvorili smo zakon o 12 tablica sudske nezavisnosti. Dali smo ime 12 tablica, asocirajući na rimske prvobitne zakonske tekstove koji su nazivali 12
tablica ili 12 ploča, kako neko kaže. I tih 12 tablica sudske nezavisnosti danas deluju kao jedan aksiom koji se tu i tamo ne poštuje, ali koji ostaje kao neka konstanta. Ne nabrajajući više naučne rezultate ove škole, hoću da kažem da je evo jedna od posljednjih, kad kažem posljednjih, mislim na vremenski posljednjih, a možda jedna od prvih, a to je što je današnji prednacrt Građanskog zakonika Republike Srbije ima za svoju rodnu kuću Kopaoničku školu prirodnog prava. To je njegova rodna kuća. Razume se da je tu oficijalna nadležnost, kompetencija onih državnih organa koji vode računa o tome. I evo iz današnjeg pozdravnog govora smo čuli da će ta potpora biti i veća i snažnija i bez toga ne bi mogli verovatno ništa da zvanično uradimo, ali je ono što hoću da kažem, odavde je nikla ta ideja i najveći deo članova komisije za donošenje ovoga zakonika upravo su učesnici ove Kopaoničke škole. Verujem da će i druge bivše republike Jugoslavije, a danas tako suverene i tako samostalne, poći ovim pravcem, pa imati svoje kodifikacije. Malo pre smo to čuli i od kolege iz Crne Gore i od kolege iz Makedonije, naše uvažene akademike. Što se tiče drugog momenta, a to je izdavačka delatnost i publicistička aktivnost za ovih 29 godina, je toliko velika da se to jednim pogledom ne može obuhvatiti. Ja ne znam tačno u ovom momentu, jer je veliki broj tih tomova za 29 godina, ali je to sasvim sigurno brojka od više stotina, a malo pre reče kolega Kambovski 150 i mislim da je on bliži nego ja. To je blago jedno. Možda se ono ne čita dovoljno danas. Možda se neće ni u izvesnom vremenu čitati tako pomno, ali će to ostati i pred pogledom još nerođenih. Mi smo tu da nas taj pogled obuhvati jednog dana, a to je nauka. Kada je reč o publicističkoj aktivnosti, dakle, mi imamo bibliografiju, možete i dobiti i ovde na našem pultu, svih oni koji su nešto napisali ovde i objavili. A onda naša deklaracija od 2002. godine je otišla u svet i zato smo i dobili eho od tog sveta, jer smo tu deklaraciju izdali na 6 svetskih jezika: engleski, francuski, nemački, španski, ruski i kineski. Prema tome, naša publicistička aktivnost je takođe velika i ona će sasvim sigurno produžiti taj svoj
vek i svake godine se ona uvećava, povećava. I najzad, evo, trećeg je tu završao taj uvodni deo. Veliki rezultat ove škole jeste okupljanje velikog broja pravničkog sveta sa različitih strana. I mi smo, kao što dobro znate, dobili velika priznanja širom sveta, pre svega u literaturi časopisnoj, a i ovde u ovoj sali takođe ranijih godina, a onda evo i pokroviteljstva UNESCO od 2005. godine do danas. Ja čak i ne znam da li je kompetencija UNESCO da se brine o raznim baštinama i spomenicima kulture, ali evo nama je ovo dodeljeno. Ja se sećam tih reči da prirodno pravo vezuje UNESCO za naš, mogu slobodno reći, naučni pokret. I to bi, evo, bilo zaista u kratkim crtama, u nekim samo skicama, ono što je do sada urađeno. A sada da pređemo na današnju temu. Društveni imperativi imaju različite dimenzije. Društveni imperativi se različito ispoljavaju s obzirom na prostor i vreme. Nešto što je imperativ u jednoj sredini, antiimperativ je u drugoj sredini. Ali mi moramo znati da izvestan broj imperativa ipak ostaje kao neka univerzalna vrednost za sve sisteme. Oni sistemi koji prihvataju univerzalne vrednosti osnovne, koji ih regulišu, koji ih stavljaju u svet prava, i sad pazimo dobro, i koji ih naravno nikada do kraja ne mogu sprovesti, ali koji te imperative sprovode do stepena podnošljivosti tolerancije. Oni uživaju neke epitete. Naprotiv, jedan deo sveta ovoga koji odbija te elementarne imperative ili još češće ih prihvata, kako rekoh, u papirnoj egzistenciji, to će reći u jednom simulovanom vidu, a u suštini se radi o onome što se naziva antiimperativ, pa čak i zločin. Koji je ishod te antinomnosti? Ono društvo koje odbacuje te imperative ili ih simulovano prikazuje, to društvo ignoriše organizovanu umnost svoga socijabiliteta. A ona sredina i ona država koja ignoriše organizovanu umnost, ona doživljava, ponavljam, vrta i sudbinu vrta kome nema
kome nema vode, a neko je još i dodao i napisano sudbinu hrasta kome lišće opada. Prema tome, mi ćemo se evo sad obratiti u najkraćim crtama imperativima koji su dobili svoje mesto u filozofiji i imperativima koji su dobili mesto u pravu. O ovom pitanju na stotine i stotine autora u raznim vremenima i na raznim jezicima postoje i ja sam u fusnotama ovog svog osnovnog referata nabrojao i citirao te autore. Ovom prilikom ne pada mi na pamet da ih ponovo ponavljam, jer to nema nikog smisla, ali hoću radi kontinuiteta moje reči da pomenem samo dva imena. Kada je reč o filozofskom aspektu imperativa, onda je nezaobilazno ime Immanuela Kanta, koji će nam ostaviti večito svoje dvojstvo imperativa. Jedno je hipotetični imperativ, a drugo je kategoričan imperativ. Forma ili formula, kako je on kazao, zapovesti uma. Forma zapovesti uma jeste jedan imperativ koji može biti hipotetičan, a važniji je kategoričan. Hipotetičan um je kad neko preduzme neku radnju sa jednim ciljem, ali da bi postigao neku drugu. To malo liči na neku simulovanu radnju. Tamo gde je težište Kantove filozofije, to je kategorički imperativ, znači jedna radnja koja se preduzima radi sebe i radi okoline iz koje je iznikla. Raspravljati dalje i širiti ove velike misli na ovom mestu, mislim da nema prilike, odnosno da nema smisla. Ja vas podsjećam samo na kategoričke imperative koje je čisto filozofski pojam, a koji tekako ima primjenu u pravu. Kada je reč o primjeni kategoričkog imperativa u pravu, onda evo drugog imena koji je više okrenut pravu, a ne filozofiji, a to je Rudolf von Jhering u svom delu Cilj u pravu, koji će reći da su imperativi mogu biti pravni, mogu biti moralni i mogu biti običajni. U našem prednacrtu Građanskog zakonika mi smo ove imperative poštovali, a oni su već poštovani u Zakonu o obligacionim odnosima, da stranke mogu svoje odnose slobodno urediti, ali protivno ovim imperativima, prinudnim propisima, javnom poretku i dobrim običajima, što je u Srbiji bilo još 1844. godine zapisano u paragrafu 13. koji nije prepis Austrijskog građanskog zakonika, već člana 6. francuskog kod civila. Na osnovu svega ovoga,
Ja sam pokušao da napravim jednu apsolutno nepotpunu skicu imperativa koji se mogu i moraju naći u svetu prava. Ponavljam još jedan puta da su oni vrlo različiti s obzirom na prostor i vreme, da je ova skica koju ću vam sada izneti sasvim nepotpuna, ali se nalazi na tom putu negde. Prvi imperativ jeste kultura mira. Nijedan imperativ se ne može ostvariti u nekulturi mira, u ratu, u nasilju, u antipravu. Univerzalna deklaracija o pravima čoveka iz 1948. godine će reći da se sva ljudska bića rađaju slobodna u dostojanstvu i pravima. Ova deklaracija je postala matica iz koje su poleteli rojevi konvencija, rezolucija, završnih dokumenata i to je ta kodifikacija koju sam već pomenuo. Međutim, odmah da kažemo da ta kultura mira je ne samo pretpostavka, ona zauzima predsedavajuće mesto svim drugim imperativima. Jer ako nema kulture mira, nema ništa više ni o pravednosti, ni o prirodnom pravu, onda se prelazi na jedan zloćudni i, ne daj Bože, razvijeni, ne mogu reći ni sistem, nego jedno antiljudsko ponašanje. Kada svet živi pod strahom nekakve nuklearne energije koja može da uništi planetu, kada svet živi pod nekakvim terorizmom, kada živi pod jednom uobičajenom ucenom. Ucena je infamija u rimskom pravu bila, jedno nemoralno delo. Danas je ucena u međunarodnim odnosima postalo prvo slovo azbuke. Šta je sa negde oko 2 do 2,5 milijardi ljudi na ovom svetu koji žive sa $1 dnevno i gde sam od nekih lekara čuo, da se kaže te i te bolesti su odneli toliko i toliko ljudi na ovom svetu, ali ima jedna bolest koja je daleko veća od svih žrtava do sada podlegli raznim bolestima. Pitao sam, pa koja je to bolest? To je bolest gladi, naravno u jednom delu sveta. Prema tome, to su ti antipodi nekom humanom izgledu cele ove stvari. Drugi je imperativ posle kulture mira, ali da se još samo, dobro sam se setio, da ukažem na 2 momenta. Preteći sukob civilizacija, čitajmo Huntingtona, a onda ne dozvolimo posthumanu budućnost i čitajmo Fukuyamu, Francisa Fukuyamu, koji govori o mogućnosti takve jedne situacije koja se beleži posthumanom budućnošću čoveka.
To nam mora biti prvi imperativ, da svim svojim snagama i organizovanom umnošću svakog socijabiliteta sprečimo tu i takvu budućnost, ako je to uopšte neka budućnost. Drugi imperativ po mojoj skali bi došla pravda i pravičnost. Pravičnost kao konkretizovana pravda, a dalje moralni poredak, tolerancija, a zatim dolazi čitav niz imperativa, kao što su radna disciplina, pitanja javnog mnjenja, porodična struktura i tako dalje, da vas dalje ne zamaram. I naravno, da vam odmah kažem, ne pada mi na pamet da svaki od ovih imperativa u ovoj skici ovde posebno izlažem, ali ću izložiti samo nekoliko primjera radi, ne rangirajući ih po redosledu, već ostavimo to za neku drugu priliku. Pravda je vrlina čovekovog bitisanja. Kada smo u jednoj diskusiji povodom prednacrta Građanskog zakonika tu u Beogradu baš držali, jedan učesnik je javno pitao sasvim naivno, pa zašto ste stavili ovde da sve odredbe prednacrta Građanskog zakonika se rukovode vrlinom pravde? Šta će vam ova reč vrlina? I to je sasvim razumljivo, jer čovjek koji primenjuje pravo i tu pravdu, za njega vrlina ništa ne znači. A za jedan kodeks, kao što je Građanski zakonik, mnogo znači, jer čini jednu adheziju sa vremenom. Aristotel je nabrojao 14 vrlina, na prvo mesto je stavio pravdu. Prema tome, i u našem zakonu, ako kažemo vrlina pravde, govori o tome da to nije suvo pravo, pravna norma, koja možda bude i često dosadna, nego koja se uklapa u jednu širu celinu ljudskosti i umnosti. Hoću reći, dakle, da je pravda imperativ koja može prema Aristotelu biti komutativna i distributivna. Justicija komutativa, justicija distributiva. Vidite te velike postavke iz filozofije, kako su prenesene u pravni poredak i u pravne norme. Mi kažemo i od studenata tražimo da kao pesmicu to znaju, da kod dvostranih ugovora ekvivalencija odnosa međusobnih prestacija je zakon i povreda, gruba povreda te ekvivalencije donosi odgovarajuće posljedice. A šta je ekvivalencija, evo, u građanskom pravu, nego jedna komutativna pravda, jedna aritmetička proporcija, kako je Aristotel rekao, međutim, jednako u jednakim slučajevima. I sad se postavlja pitanje, ne možete komutativnu pravdu tako primeniti potpuno bez ikakvih modifikacija, jer svaki subjekt u jednom građansko-pravnom odnosu ima svoj individualitet. On je napravio jedan delikt sa visokim stepenom krivice,
s druge strane nehatno ili čak negligencijom velikog je ili malog imovnog stanja i tako dalje, i tako dalje. Prema tome, distributivna pravda, primenjujući komutativnu, vodi računa o svim individualnim svojstvima kako bi došli do pravednog rešenja. Molim vas, mi smo upravo ovu pravdu stavili u prednacrt građanskog zakonika i to počev od preambule, da se dobro razumemo, svi govorimo o vladavini prava. Mi smo stavili u preambuli da se ovaj zakonik donosi radi ostvarenja pravednog prava, a ne vladavine prava, već vladavine pravednog prava. Ali to je uvod samo. Evo 2-3 stvari koje su sasvim konkretne, a koje se tiču ovog pitanja koje sam rekao. Naime, kada je reč o opštim uslovima za zaključenje ugovora po pristupu, stavili smo, a to je bilo u osnovi i do sada u Zakonu o obligacionim odnosima, stavili smo da velike korporacije koje naprave opšte uslove poslovanja, svima nama je ostalo samo hoćemo li ili nećemo da koristimo njihove prestacije. Sve ostalo je na jednoj strani, na opštim uslovima. Rečeno je, ako su opšti uslovi nepravični, evo vam ga Aristotel unutra. Ako su nepravični, sudija može ga poništiti, dakle sankcijom apsolutne ništavosti taj ugovor. I sad, pazite, dolazimo do jednog pitanja koje teorijski ne znam kako bi se razjasnilo. Sudija to može da učini i kada su opšti uslovi odobreni od strane nadležnog organa. Ako nađe da je nepravično i preterano strogo prema onome koji pristupa tom ugovoru. Fantastična jedna odredba, molim vas, koja je apsolutno iz nekog ko zna kog veka, koja je evo ovde i do sada bila na neki način, ali sada je malo upotpunjena, gde se pravičnost konkretizuje na jednom vrlo važnom terenu. Da ne govorimo o tumačenju ugovora, gde je pravičnost itekako važna, da ne govorimo o tome kako pravičnost može doći i dovesti do neekvivalentnosti međusobnih prestacija, lesio enormis, clausula rebus sic stantibus, zelenaški ugovori i tako dalje. Šta je to nego činovi koji ne odgovaraju pravičnosti? U materiji deliktne odgovornosti takođe imamo primenu vrlo važnu. Mi smo u prednacrtu građanskog zakonika, koristeći upravo pravdu, u smislu u kome sam govorio, došli do zaključka da moramo menjati već 30 i nešto godina ustaljenu praksu Zakona o obligacionim odnosima, gde je rečeno da se nematerijalna šteta može naknaditi samo u slučaju pretrpljenog bola, straha i tako dalje. Proširili smo na povredu ličnih prava, na povredu dostojanstva ličnosti koje predsedava svim ličnim pravima. A to znači i pravna lica mogu da budu žrtve jedne nemoralne, odnosno naknade štete nemoralne ili nematerijalne i tako dalje. I to je jedno proširenje takođe pravednosti pod uticajem nekih vekova iza nas i danas, naročito kada je tehnička civilizacija dostigla neslućene razmere. To što se tiče
naknade štete. A šta da kažemo danas o naknadi štete koja proizilazi iz takozvane opasne aktivnosti ili štete od opasnih stvari? Naravno da je to već 100 i više godina ušlo u zakonodavstva, ali u prednacrtu Građanskog zakonika smo to proširili, jer današnji tehnički se odvojio od socijalnog uma, dok socijalni um još negde čeka u predsoblju Platona i Aristotela, mi imamo razvoj tehničkog uma do neslućenih razmera. I to je velika pohvala za ljudski um. Ali, ta tehnička civilizacija nosi sobom danak u krvi. Jer imamo mnogo više šteta nego što je to ikada bilo. Prema nekim informacijama iz Ujedinjenih nacija pre nekoliko godina, 105.000 ljudi gubi živote samo u saobraćajnim nesrećama u toku jedne godine. I kaže se u jednoj francuskoj knjizi sledeće: kad dođe vikend, toliko i toliko hiljada ljudi ide na vikend. Sasvim je sigurno da se neće vratiti svi kući, jer će poginuti. Niko ne misli na sebe, razume se. Dakle, hoću da kažem da je jedan veliki progres tehničkog uma s jedne strane doneo blagodeti, da možda razgovarate evo sad u ovom momentu sa svakim čovekom sa ove planete, što je nekad bilo nezamislivo, ali nosi danak u krvi. I mi smo u prednacrtu Građanskog zakonika, rukovodeći se pravdom kao osnovnom odrednicom, proširili ovu vrstu odgovornosti, da ne govorim sada gde i kako, o tome ćemo imati tekako prilike da razgovaramo. Treći imperativ jeste moralni poredak. Pa svi znamo da je davno rečeno, prema jednom autoru koji je posle prihvaćen, šta je pravo? Minimum morala. Neko će dodati maksimum morala. No u svakom slučaju kada jedna moralna norma se transformiše i dobije obrise pravne norme, ona sada deluje kao pravna norma i sa pravnom sankcijom. Ako nije ušla ta moralna norma u pravnu normu, ona ima sankciju griže savesti ili osude sredine, gde se neki akt sproveo. Prema tome, nema prava bez morala. Ako bi pravo bilo lišeno svakog morala, to bi bio propast sveta. To onda je čista neka proizvoljnost. Neću o tome više da govorim, ali svi dobro znamo da kada jedan obligacioni odnos zastari i ne možete ga više prinudno ostvariti, pravna norma. Ali ako niste znali da je zastaralo ili iz nekog drugog razloga, u zabludi, bilo koji i tako dalje, isplatili ste nešto, a sud vas ne može naterati da to platite jer je zastaralo. Ali se kaže, ne možete tražiti nazad jer ste dali nešto što ste bili dužni po moralu da date. Šta hoću da kažem? Naturalna obligacija je i tekako prisutna od rimskog prava do danas i evo ga u zakonu, u prednacrtu Građanskog zakonika takođe formulisana moralna norma kao naturalna obaveza, kao moralna obaveza. Savesnost i poštenje, taj glas univerzuma
koji dobija eho u individualitetu ili u socijabilitetu, se danas formuliše kao vrhunsko načelo evo ovog našeg prednacrta Građanskog zakonika. S tim što smo dodali, što nije bilo do sada, da se, kao što je danas rečeno, da se načelo savjesnosti i poštenja ne može nikakvom voljom stranaka ograničiti ili isključiti. Evo vam opet jedan veliki domen prava koja je pod snažnim uticajem jednog imperativa koji se naziva pravda i pravičnost. Dakle, savjesnost i poštenje. A šta da kažemo o tolerantnosti? Tolerantnost je u stvari jedna harmonija u razlikama, ali koja zahteva visok stepen ljudskosti u sebi. Niko nema pravo da sebe smatra da je nešto viši po prirodnim zakonima od bližnjeg svog. Svi ljudi na isti način dolaze, na isti način odlaze. Izvinite, tu je jednakost. Otkud onda da neko može da sebe smatra za života, da je njegovo jedino važno, pametno i pravedno? I molim vas, i tu nema mnogo veze da li je većina ili manjina. Podsjetimo se, jedan čovjek je pre više vekova rekao da se zemlja okreće. Ubijali su ga, dok su ga ubijali, govorio je, ipak se okreće. Jedan čovjek je imao pravo, a celo čovječanstvo tada nije imalo pravo. Prema tome, moramo voditi računa i o tome. Ja sam u svom nekom radu predložio da tolerantnost formulišemo pravno u Ustavu i svim drugim poslije zakonima kao jedno subjektivno pravo koje ima inter partes, erga omnes i tako dalje, tako dalje. Ja ne kažem da negde neki obrisi postoje o tome, ali nije tolerantnost kao subjektivno pravo nije regulisano do kraja. Šta reći dalje o slobodi kao velikom imperativu? Pa ima li većeg pitanja od slobode, koje je prirodno pravo, ali vam je zato Rousseau rekao, čovjek se rađa kao slobodan, ali suda je u okovima. I to je tačno. Ali gledajmo da ti okovi ne budu baš okovi, nego nešto drugo. Dakle, hoću da kažem da je sloboda u večitoj evoluciji ostvarenja, manjeg ostvarenja ili neostvarenja. Pa zar je potrebno da ovdje kažem jednu divni stih Branka Miljkovića, koji je sa 20 i nešto godina rekao: da li će sloboda umeti da peva kao što su sužnji pevali o njoj? Prema tome i slobodu kao imperativ nam u svim granama prava je prisutno, ali uvek moramo imati jedan osjećaj čovečnosti, ljudskosti, mere i dimenzije. Šta reći o nauci kao imperativu? Svako društvo mora da ima razvijenu nauku, ali molim vas, ne nauku kao dogmu i ne nauku kao dogmatsku netoleranciju, već nauku koja
je iskustvena i znanstvena ustanova i koja je u svakoj prilici protiv dogme, svake dogme, jer nema ni jedne dogme koja može da ima opravdanje, koja može da ostane ista i malo pre sam to u ovom primjeru pokazao. I evo privodim kraju. Uzmite imperativ ekološki, imperativ zdrave životne sredine. Pa to je danas verovatno jedan od prvih imperativa, s obzirom na onu tehničku civilizaciju o kojoj sam malo pregovorio. Ja mislim da treba ustanoviti jednu međugeneracijsku solidarnost. Kojim pravom imaju današnji ljudi da ostave budućim ljudima pustoš od ove planete iz ovog ili onog razloga, nedostatak pijaće vode, zagađenost, klima se menja, ko zna dokle to sve može da ode. A onda imperativ pravne sigurnosti, jedan imperativ koji, sad ću vas podsjetiti, jedan pravnik, ajde da mu kažem ime, Gustav Radbruch, će reći: pravna nesigurnost ili sigurnost je deo pravde. Pazite tu misao, da je pravna nesigurnost ili sigurnost deo pravde u suštini. Jedno pravo koje je danas pravo, sutra antipravo, ne može računati na krila. A mi znamo kako je to moguće da jedan jedini zakon u toku jedne godine se menja više puta. Pa to onda više nije pravo. Prema tome je pravna nesigurnost i imperativ. Ali imperativ takav da ne može da znači da određene odnose okameni u večnosti, već taj imperativ koji se zove pravna sigurnost ili nesigurnost mora da prati pravo u pokretu, ali ne nikad da dođe do stepena da kaže ovako i nikad više. Malo pre smo čuli i svi znamo i francuski građanski zakonik i kod civil 800, dakle kod 804. Austrijski 811. i tako dalje, BGB 900. i tako dalje, doživljavaju neku inovaciju i moraju da održavaju. I dobro je što održavaju. Ali s druge strane ne znači da može građanski zakon da se menja kao zakon o, ne znam, porezu ili ovome ili onome. I kad pogledate pojam, ja sam imao nekad prilike u Sloveniji da govorimo o krizi prava. Vi nemate nigde u udžbenicima naslov kriza prava. Kriza ekonomije ima, kriza prava, tako se kaže kolokvijalno. Ali naučno šta je kriza prava? Ne ulazim sada jer sam već mnogo odužio, privodim kraju, ali hoću samo da kažem da se svi elementi krize pravnog sistema svode na nesigurnost. Nesigurnost koja potiče iz legitimiteta, nesigurnost zbog neobjektivne primjene prava i naročito u izvršnom postupku. Tu je još najveća stepen nesigurnosti, bar po nekim pokazateljima i tako dalje. Prema tome, završavajući sa ovim delom, da je pravna nesigurnost jedna svodna pojava koja dovodi u pitanje celokupni pravni sistem, koja ne vodi računa o pojedinim delovima pravnog sistema koje su inicirani pravdom, pravičnošću koja mora da opstane i tako dalje. Završavajući, dakle, sa tom pravnom nesigurnošću, hoću da kažem da još mnoge imperative koje sam malo pre nabrojao ili možda nisam sve nabrojao, zadatak je naš da upravo beležimo, ne samo da beležimo, nego i tekako da se borimo da imperativi koji nose u sebi pravdu i pravičnost,
dobiju carstvo, a ne nikako nešto što se zove antipravo. Na ime zaključka, prvo da kažemo još jedan puta, danas je kodifikovano u međunarodnim okvirima i implementirano u nacionalnim zakonodavstvima jedan veliki ljudski glas koji potiče od Hipije iz Elide, a to je pre Platona, pre Aristotela i tako dalje, koji će ići preko Grocijusa, Tomazijusa i tako dalje, sve do Kanta i posle njega, sve do kodifikacije današnje Ujedinjenih nacija i miroljubivih asocijacija. Dakle, imamo s jedne strane veličanstvenu sliku istine, ali ta slika istine se nalazi pod velikim iskušenjem. S druge strane se ruši na razne načine. Evo, rekli smo, što više nuklearne energije, što više masovnih oružja za masovno uništavanje ljudi, što više terorizma, što više nepravde, na svakom koraku što više sile, a manje pravde i pravičnosti. I sada u zaključku ja postavljam pitanje. Ta dva puta, jedan koji se naziva dobronameran, pravedan, kreativan, i drugi put koji je zloćudan, koji je rušilački, koji preti ubistvom ne samo ljudi, nego i prirode uopšte. Ta dva puta nastala su se na raskrsnici svoje budućnosti. Ovaj prvi, ja bih ga nazvao avenijom renesanse umnosti, a ovaj drugi, ovaj sokak mračni, nazvao bi ga Hirošimom antiumnosti. Gledajmo da idemo što više bulevarom, a ne sokacima. I sada se postavlja pitanje, izvinite, ali kako? Jedino organizovana umnost može da nas izbavi svega ovoga. I kad je organizovana umnost izbavila čovečanstva od raznih diktatura, pomenimo samo robovlasnički poredak, kad nije bilo ni ove tehnologije kao što danas imamo i tako dalje. Današnja umnost čovečanstva mora da nas spasi, može i mora da nas spasi od svih vrsta antiumnosti, od ratova, sukoba, terorizma i svih drugih pojava. I naravno, sad sasvim privodim kraju, još samo rečenicom, izvinite, ali kako? Imam kategorički imperativ. Ostvarenje svih onih prava koja su kodifikovana u okviru Ujedinjenih nacija i svih drugih miroljubivih asocijacija. Ona to može i mora kad ima ovakav kapacitet, kad ima ovako tehnička dostignuća, ona mora da nas izbavi od toga i da pređemo na ostvarenje velikih ideala, ne samo ideala, već, daj Bože, i realnosti, da budemo prosto ljudi koji sprovodimo ono što smo već kodifikovali u okviru već pomenutih kategorija. Dakle, organizovana umnost mora da nas izbavi, kad je mogla ranije da nas izbavi od svih mogućih diktatura. Ima da se sprovedu one veličine ljudskosti i pravde koje nam potiču još iz davnina,
a koje su danas prvi put u istoriji čovječanstva kodifikovane i po svojoj izvornoj energiji, i po svojoj vokaciji, i po svojoj kodifikaciji. Na kraju, Kopaonički vrh prirode, na kome stoji i opstoji Universitas Juris Naturalis Kopaonici sa 29. plenarnog zasedanja šalje glas javnosti. Priroda je mera svih stvari. Prirodno pravo je mera svih prava. Hvala lepo. Zahvaljujem profesoru Peroviću, osnivaču Kopaoničke škole prirodnog prava, što nas je ovim magistralnim časom uveo u dalju raspravu i razmatranja. Upućujem vas da pratite rad prema programu, a naročito upućujem na to da će sutra u ovoj sali u 10 sati biti okrugli sto o ugovorima o kreditu, bankarskim ugovorima o kreditu i promenjenim okolnostima. To će biti jedna vrsta suđenja unapred, jednog nepristrasnog i objektivnog pokušaja da se razmotre interesi koji su tu u pitanju, da se pravično razmotri odnos između banke i klijenata i da se na taj način ostvari susret onih koji vrlo često bez mogućnosti komunikacije ostaju čvrsto i tvrdoglavo na svojim pozicijama. Ja zahvaljujem inicijatorima, profesoru Dugaliću i kolegi, njegovom saradniku Ćatiću, što su našli za shodno da upravo ovaj forum izaberu za tu vrstu najsvestranije rasprave. Ja ne mogu ništa reći u ishodu. On će proizaći iz rasprave, a naši sudije, uveren sam, pažljivo će slušati ovu preliminarnu raspravu. Sa tim rečima pozdravljam vas, želim vas da se lepo provedete na Kopaoniku, a po nešto i da radimo.